wena uyathatha ispondo Hayi, like ispondo wakuhamba nje umuntu oxela ispondo anyway ispondo asibhojwa sithethwa siyaxela wakuhamba umuntu oxela ispondo ndikamva mina ke seningendabeka abantu abaxela ispondo mina nje futhi Tell us. mina ndinengxaki yabona mina ndinengxaki eziningi mina ndinengxaki eziningi yabona phayana you cannot take uThina Jaxa a very proud Xhosa woman uyomefaka kwi-show ebhalwe Mpondoland esebenzisa isibongo senkosi yake eMampondweni and then wena ufaka ama-actor amaXhosa wayo I understand nabengazi ukuthi wena ngisho usibhaca ntontoni when you watch that show manifika kubojwe isibhaca ndingayivi ngathi ndiyeva ukuthi wena uyasiphopa lesimpondo but I can hear ukuthi awusompondo ufundzisile that TV show carries like a very deep meaning. It tells the hidden stories of the Mpondo people. It is promoting the language of the Mpondo people. So why when that is amaXhosa but athi namaXhosa ngesimpondo